Sergio Berlusconi se zove, direktor CERN-a, kao režiser. I kaže, izvinio se on i ta neka koja je bila u to vreme neka vršila dužnosti, izvinili su što su, kaže, jutro su 10:45 greškom izbrisali 5 paralelnih univerzuma. Kaže, možda su osetljive osobe imale... I have never met anyone so passionate and dedicated to a belief as you. It's so intense that sometimes it's blinding. Nekako sad znam gde treba da tražim, pošto to neće ti izbaci Google i ovi pretraživači standardni. But there are others who are watching you, who know what I know, and whereas I can respect and admire your passion, they will use it against you. But the truth is out there. But so are lies. I sad, pazi, dvojica vrhunskih fizičara objave rad prošle godine